Kuliah biro sai senpat wanam so ha kane katio bang pun kamplat ngamla are ban yo ban update cigibun ha kijing update ma tama ngan persang ikat bala te by next week ngatrai kamlat por bha tang persang ban update kam kloi kide bat ki ai bro kijing tip te kane video ta ngan shu update hai bede bat ki bun han mar bun ha bakali kibun ki bakali spang agnivir jong me khalia mo kacing mara katkum kacing yo jing tip ki bala thu ba kande hadu next year January debi haban long ready bah pen krep bah teh rum ta padio admit card mar ki bom tip ma ki bala tip tom le lere ki labyang ki layo jing tip ki bom pat tip sekan mau ngan sa update be bade ber kane ngan saya check katkum kacing yo jing tip mar bala postpone ya manta ye ki senrang mo kata senrang te kilara hadu January te pinsa yo jing tip by December lane November December ada binyo jing tip be heavy bat ka admit card but pin sayo message ru hapo ka phone lane email jong phi wanom slide kata habe de berkane marbun ki kimyanang ki khamta ki banang pas re kasnanya kasten te takada ki bun ma ki bakli habe de berkane te ya ap habe de batu te ken sayo jing tip bat nges ai no tesru te sakawe pat habe de berkane ka MPSC mo ki bun ha ki bostu baklama ki message ngamla re banyo update te nomor LDA kidon lagi jong mo te kami iswa ke LDA ka badai na banai mai me dengan maklare banai me te katu pada banai me ke exam ka dai lam step la shai te ki download admit card kitu giwe pada to kitu ba apply ki yo ma ka dai me ka dai te kidon pada kami yang sakawe pada ke LDA ka dai hawan pada sakawe pada ka post LDA jong MPSC ka ba me ho bana Julai ka kut bana Agust te kibun bagi bostu bakala kimut ba kadai jong ka badai bana Julai te kila download admit card kim yo ki phone nga ki message o balai ngam yo ngala de apply kane kum tamta te kim tip re ka post bagi apply menu te should download te wat nom stu bakala kata ka badai jong bana Julai kampat mi admit card re mo ka badai la shai kadai bana me te maram tu tho me 2025 te tang itu apply ka tu ki yo ban le tho la shai wanom stu bakala kata te ya ap ya katuru ngan sapetip lano kan sadla me ka tarik exam dengan sapetip te gitu ki ba apply lang bar ka typist bar LDA mo ka dilang ju te gitu ki ba apply lang bar ka typist te kalami ka namta ka tubre namta ka typing test marba kandon ka typing test te ka typing speed test namta ka post typist kan sedang du lai tarik hadu khatwai tarik jong u banai Oktober te ya ap hadu banai Oktober te tang ba mudba by tahabai de berkatarik ban download an card de namta kini typist de pihak ban ya check hima pin por ya ya check dan marba pi upload marba pi apply lang ba ka website ke barem tekan yo be lang ba ka makerecruitment.nic.in pin yo be nang tuhi namta ka admit card te nakamta kini post ba thamai pihak ban register thamai be website ke thamai te pin yo be nang tuhi te lata pi register lang ba uju email mut ba itu ki post ki barem ki ba fila apply ha ka website ki barem ki ong ba kan sami biang ha ka website ka batmai te ngampat check kata ngampat da yu te ngan sa page chwa te kalong nom ta te sa persang man le kata te la don kino biang ngan sa update biang ha be de bat kini te takan ni kelisbun